Uba Anthony Khongwang Wayne Kaitor Papaunam Kari Khasi Jantia Bo Juruwai Kiransan Yilap Election Jumba Perston Tinsong Kumunung Kersan Barat Ba Hakisnem Baladep Hakar Fundiotrek Naidur Ajar Kuat Ula Ino Yakakam Kumu Executive Member ke NPP Penusla Blok Walau Ba Anthony Hakasiti Sak NPP Penusla Blok Ula Ong Baka Jingino Kam Kejungu Kadai Nakadaw Simen Henry Habai Kren Batu Lengba Kafun Ula Ong Bo Unyikun Hak Election Emily Ajar Pulai Persya Yuba Perston Emily na Penusla Ketensi Bodeiru sembut mitrang ba kajela mekalia uloong ba kajing ino kajung uwi ka party NPP kadai namar ka jimbam sngoi hapsu ya komtre ka mo meli wala kilai lang mentala katu kan isnem uloong ba ya menta umpat a ya karai sakanu ka party bandai pineso wala yo priang buon gijing terwa Henry kitulong kubor ke bejan patu ba Anthony kilapan sngo bo un aireng hak election bonwan ka tiket naka United Democratic Party kuman sikudo ba dangshen wei na kinong Kristan barat ba jumpa perston katau ba ar monak sabong ubadiru nongruai hakipor beladap batrai kot kubor rupang ulapet cak UDP kuman sikudo ni nongruai lai kunru election MBC hakis nem pemensua Henry uklamla banpoi sakatong halor ka kubor bula bandai tau kurtong yamon lang jengki bakwa ban penliam no iba perston uba Anthony ulong bo suyo sngo yakata Ba Anthony pi la ban batai yang ni kai ka ba penlong pi pinmi no nang NPP Kajing mi juga anak NPP di kalong beli bangam sangat cu ya mehab jemut ya cu ya ka polisi yang tikam yang emeli mah lai iya ka tu sti pengator ba langga de ka daw simat juga hi dan iya pengator yang ni tanggal lo mangam strat ya ka kom tikam yang uta sangat cu nah kan bi ya ka polisi tikam simat yang itu mat kan mangadon wadi abdala sibu senam dunai kat mangya ipor ngai ba langami hab jingmut ba kan buat kam tekam ni kum ki kita kimat try kiba supeni khniat ngi kemita lok ibarit ya iba upai ba untuk ki kita kimat try ba pi ba pimhun ya ka jing yalam hapok jiram tungni umeli nga kasngau ngam lakban kernya kata ngam kwa hidup ban kentho berai ni no buram i kum mali tangkata hi tapi don jing tumun yang pada bapin leje so bat kan gono party maduk menta kibun ki bafun na party marwadang sudah resign teh ngan happer khat suam te ngam pat sim rai no kumno jai ba piladan na ki party khai yanu ka kanu ka party happy ka bakham i kham no ngarang berkat ki mentang hap pensiong nong rim ba ngap berkat ba em mangarang suri sen teh magibun ki bapun ya idan ki bapun ki biya keren mengat ngong to ngam sa berkat kadan ru gajing ong ba ki ong ba pipin salit no soi UDP hato ka de gajing sisya kata MP hadu mentang ampan rung ka sa party UDP kata tingin saya pe adil kan dalam rumah dan ta tengarang suri sen kan lah naka NPP ta ni sutu sa dang deb sen NPP hato pidon jing tumu pat na yaman ni bani kun ni collection hawa ajar apulai namar ni sutu opide wayu candidate boleh kunteng ru ya MDC hawa zakat khandai tementakan ni ka apulai kumnu pi perkhat ga election te ngan yak hot right temangan nakanu party ngan sampai ngan saperkhat mah kana ka punosla ko sonsi ka long ki kwa permi common candidate hato kata kata jing sisya kiya keren serum senang ya kata ban nga ampat pada dan tan kata kajing itu tep isepe ngais ngau ngarut lagi serum senang okay lagi jong ke party coba gibure widon tengam la ban ong kata kaem to kumut ka dawi ka jing i jong pina NPP kamdan pimdan dawi ba ka party andi ka dewe tang bat u nongiram dan nomi khmat jong pi wa meli jong pi te lang ngam don daw baru meli ro jing sat na ngam sung hat ya kom trikam ka jong agi long piru le CV so thu ai ka jikran na longkat nang mi i si pornam da i hap tu kom trikam am na ti e ban ong i ro i nga buram i kum meli nglai don bun snam mali i nglai trilang i rum sa ang ba long nang yak i por ki si tengam long i ba am strap syu da ka posisi kami